wa nafa'ani bi ulumihim fi daraini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina min ni'matil rahmi wa akrimni wal fahmi waftah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Arkanul sholati utawi pira-pira rukun salat iku sab'ata asyara 17. Al awalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat. Al-tsani utawi kang kaping done iku takbiratul ihram. Asal utawi kang kaping tuluna iku al-qiyamu ngadeg alal qadiri ngatasé wong kang kawasa fil fardhi dalam salat fardu. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping limane iku ar-ruku. Asadisu utawi kang kaping 6 iku tumaninah bihi ing dalam ruku. Asabi utawi kang kaping 7 iku itidal. Asaminu utawi kang kaping 8 iku tumakninah bihi ing dalam i'tidal. Atasi'u utawi kang kaping 9 iku sujud marrataini kalawan rong balenan. Al-asyiru utawi kang kaping 10 iku tumakninah bihi ing dalam sujud. Al-hadiyah utawi kang kaping 11 iku al-julusu lungguh baina sajdataini ing dalam antarane sujud 2. Al-tsaniyah utawi kang kaping 12 iku tumaninah bihi ing dalam julus. Al-tsalisyah utawi kang kaping 13 iku tasyahhudu akhiri tasyahud akhir. Ar-rabi'ah utawi kang kaping 14 iku al-qu'udu diuk bihi ing dalam tasyahud akhir. Al-khamisah utawi kang kaping 15 iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ngatasé Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi ing dalam qu'ud. Asadisu utawi kang kaping 16 iku assalamu aweh salam. Asabi'ah utawi kang kaping 17 iku tartib. Faslun hartosna ieu pasal sahiji. Arkanus sholati ari sapilang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta 17. Al awalu ari anu kahijina an-niyatu eta niat. Al-tsani ari anu kaduana takbiratul ihrami eta takbiratul ihram. Asalisu ari anu katiluna al-qiyamu eta nangtung alal qadiri kajalma anu kawasa fil fardhi dina salat fardu. Ar-rabi'u ari anu nomor kaopat qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Al-khamisu ari anu kalima ar-ruku ruku. Asadisu ari anu kagenep atumaninatu eta tumaninah bihi dina ruku. Asabiu ari anu katujuh al-itidalu eta itidal. Asaminu ari anu kadalapan atumaninatu eta tumaninah bihi dina itidal. Atasiu ari anu kasalapan as-sujudu eta sujud marrataini kana 2 tempat. Al-asyiru ari anu ka-10 atumaninatu eta tumaninah bihi dina sujud.
al hadiasyara ari anu ka-11 al julusu eta diuk baina sajadataini dina antarana sujud dua. Asani asyara ari anu nomor ka-12 atumaninotu eta tumaninah pihi dina julus. Asalisa asyara ari anu nomor ka-13 atasyahudu eta atasyahudul akhir eta tasyahud akhir. Arabian asyara ari anu ka-14 al-qudu eta diuk pihi dina tasyahud akhir. Al-khamisu asyara ari anu ka-15 as-sholatu eta maca sholawat ala nabiyyi ka kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pihi dina qu'ud. Asadisya asyara ari anu ka-16 assalamu eta aweh salam. Asabian asyara ari anu ka-17 na at-tartibu eta tartib. Tegasna rukun salat teh aya 17. Tuluy anu 17 teh dibagi kana 4 bagian. Sabagian keur nangtung nyaeta aya 4 hiji niat, 2 takbiratul ihram, 3 nangtung, 4 maca Fatihah. 2 bagian keur ruku nyaeta aya 4 hiji ruku, 2 tumakninah dina ruku, 3 i'tidal, 4 tumakninah dina i'tidal. 3 bagian keur diuk sujud nyaeta aya 4 hiji sujud 2 tumaninah dina sujud 2, 3 diuk dina antara tahiyat akhir, 4 tumaninah dina diuk. 4 bagian keur tahiyat akhir nyaeta aya 5 hiji tahiyat akhir, 2 diuk dina tahiyat akhir, 3 maca sholawat ka kangjeng Nabi dina tahiyat akhir, 4 aweh salam, 5 tartib dina salat. Wallahu a'lam bishawab.